wabarakatuh. Kembali lagi di channel official. Di sini saya berada di mana ini? Kampung Remasari. Kampung Remasari, Sanggar naon? Sanggar Seni Panglipur. Panglipur Lahat. Aya naon ieu teh? Aya dedembahan. Cuma naon deui? Sarang silat. Silat. Ayeuna main naon? Main dedembahan lah. Silatnya. Ya, silat. Silat. Cari saha namanya teh? Depan. Di depan pemain pencak silat Panglipur Pusaka Dharma. Panglipur Pusaka Dharma Saputranya kelas berapa ini? Kelas 7. Kelas 7 itu berarti kelas? 1 SMP. Oh ya, kelas di SMP-nya tos biasa pencak silat dididik ke Sanggar Kapten. Sanggar Seni Panglipur Dharma Saputra Pesona Pabel. Langsung aja enak ke tempatnya, ke tempat acara Tempat acara. di Cekidot.